Tokom Velike depresije, dok je Amerika tonula u siromaštvo, dvoje mladih ljudi postali su simbol pobune, kriminala i opasne ljubavi. Njihova imena bila su Bonnie Parker i Clyde Barrow. Za neke bili su hladnokrvni kriminalci, za druge romantični odmetnici protiv sistema, ali istina je bila mnogo mračnija od legende koja je kasnije nastala. Bonnie Elizabeth Parker rođena je 1910. godine u Teksasu. Bila je inteligentna, kreativna i voljela je pisati pjesme. Kao djevojčica sanjala je o boljem životu i željela pobjeći od siromaštva. Ljudi koji su je poznavali govorili su da je bila sitna, tiha i vrlo šarmantna. U školi je bila odlična učenica i mnogi nisu mogli zamisliti da će jednog dana postati najtraženija žena u Americi. Clyde Chestnut Barrow rođen je godinu ranije, također u siromašnoj porodici u Teksasu. Odrastao je u teškim uslovima, okružen kriminalom i nasiljem. Već kao tinejdžer krao je automobile i upadao u manje probleme sa zakonom. Za razliku od Bonnie, Clyde je od malih nogu pokazivao mržnju prema autoritetima. Njih dvoje upoznali su se 1930. godine preko zajedničkog prijatelja. Kada je Bonnie prvi put vidjela Clyda, odmah je bila očarana. Bio je karizmatičan, samouvjeren i djelovao je kao neko ko se ničega ne boji. Clyde je s druge strane u Bonnie vidio djevojku koja ga razumije bolje od bilo koga drugog. Njihova veza razvila se brzo i intenzivno. Međutim, samo nekoliko sedmica nakon upoznavanja, Clyde je uhapšen zbog krađe automobila. Bonnie mu je čak pomogla da prokrijumčari pištolj u zatvor kako bi pobjegao. Iako je kasnije ponovno uhvaćen, taj događaj pokazao je koliko je Bonnie bila spremna rizikovati zbog njega. Boravak u zatvoru potpuno je promijenio Clyda. Tamo je doživio brutalno nasilje i poniženja koja su u njemu stvorila ogromnu mržnju prema policiji i državi. Kada je konačno izašao na slobodu, više nije želio običan život. Odlučio je krenuti putem kriminala bez povratka. Početkom 30. godina Bonnie i Clyde okupili su malu bandu kriminalaca poznatu kao Barrow Gang. Pljačkali su benzinske pumpe, male trgovine i banke širom juga Amerike. Iako filmovi često prikazuju ogromne pljačke i luksuz, stvarnost je bila drugačija. Većina njihovih pljački donosila je vrlo malo novca. Često su spavali u ukradenim automobilima, bježali kroz šume i živjeli u stalnom strahu od policije. Ali ono što ih je učinilo slavnim bile su novine. Amerika je tada prolazila kroz teško vrijeme i mnogi su mrzili banke koje su ljudima oduzimale kuće i poslove. Zato su neki građani Bonnie i Clyda počeli gledati kao buntovnike protiv sistema. Fotografije na kojima poziraju sa oružjem i cigarama dodatno su stvarale mit o njima. Bonnie je posebno postala medijska senzacija. Mlada žena sa pištoljem u ruci bila je nešto što tadašnji svijet nije mogao ignorisati. Ipak, iza glamurozne slike skrivala se brutalna stvarnost. Tokom svojih pljački, banda je ubila više policajaca i civila. Clyde je postajao sve nasilniji, a svaki novi sukob sa zakonom samo ga je dodatno gurao u očaj. Njihov život pretvorio se u beskonačan bijeg. Godine 1933. dogodila se teška saobraćajna nesreća koja je skoro ubila Bonnie. Automobil u kojem su bježali sletio je s puta i zapalio se. Bonnie je zadobila ozbiljne opekotine na nozi i jedva je mogla hodati. Nakon toga, Clyde ju je često morao nositi ili pomagati pri kretanju. Ipak, čak ni tada nisu odustali od bijega. Policija je postajala sve odlučnija da ih zaustavi. Njihova banda se raspadala, članovi su ginuli ili završavali u zatvoru. Clyde je postao paranoičan i vjerovao je da ih svi pokušavaju izdati. Bonnie je u međuvremenu počela pisati pjesme o njihovom životu, kao da je osjećala kako se kraj približava. Jedna od njenih najpoznatijih pjesama zvala se The Story of Bonnie and Clyde. U njoj je gotovo proročanski napisala da će jednog dana zajedno poginuti. Ta pjesma kasnije je dodatno učvrstila legendu o njima. Do 1934. godine vlasti su angažirale iskusnog teksaškog rendžera Franka Hamera da ih pronađe. Hamer je pažljivo proučavao njihove navike i shvatio da se Bonnie i Clyde stalno vraćaju poznatim ljudima i rutama. Umjesto direktne potjere, odlučio je organizovati zasjedu. Dana 23. maja 1934. godine Bonnie i Clyde vozili su se kroz Luizijanu u ukradenom Fordu. Nisu znali da ih policija čeka pored puta. Kada su usporili pored jednog kamiona,
Policajci su otvorili vatru bez upozorenja. Ispaljeno je više od 100 metaka. Automobil je bio potpuno izrešetan. Clyde je navodno poginuo gotovo odmah, dok je Bonnie umrla malo kasnije. Njihova priča završila je brutalno, baš kao što su mnogi i očekivali. Vijest o njihovoj smrti eksplodirala je širom Amerike. Tisuće ljudi dolazile su da vide njihov automobil pun rupa od metaka. Neki su čak pokušali uzeti dijelove auta ili komade njihove odjeće kao suvenire. Mediji su od njih napravili legendu. Ali prava priča o Bonnie i Clydeu nije romantična bajka. Nisu bili moderni Robin Hoodi koji su dijelili novac siromašnima. Bili su mladi ljudi zarobljeni u nasilju, siromaštvu i vlastitim odlukama. Njihova ljubav bila je stvarna, ali je bila isprepletena strahom, kriminalom i smrću. Ipak, gotovo 100 godina kasnije, njihova imena i dalje žive. Filmovi, knjige i pjesme nastavili su graditi mit o dvoje ljubavnika, koji su zajedno krenuli protiv cijelog svijeta. Možda upravo zato priča o Bonnie i Clydeu i danas fascinira ljude. Jer nije riječ samo o kriminalu. To je priča o dvoje mladih ljudi koji su željeli pobjeći od života, koji su mrzili, ali su na kraju pobjegli pravo u vlastitu propast.